Upravo smo na testu Lade Samare od 129.000 km. Sad ćemo pokazati kako rade katalizatori i svi ostali uređaji. Krećemo. Ne bojte se, on je za pušivanje komaraca. Ovo je Lada Samara 129.000 km. Ovo je dobra snimka. Ne može da ga ne može i samo po plinu. Evo, četvrta brzina za pušivanje komaraca. Ne bojte se, sviđamo. Gori motor! Aj sad u rupu da vrata se otvore iza, sve se vidi. Sve se vidi. Sve ćemo preko ikakve rupe, osvojit ćemo se vrata. Aj pređi preko rupe. Nažalost, idemo lijevo na Vukovar. Svi ću ja tu dane ukrenuti, pogledati. U rupu neku. Bečović u rupu. Pa ću ja ukrenuti. Pa tu napravi polukružno, jedno da ode vozačka. To ode vozačka. Ovo sad krećemo sa ponovnim zaprašivanjem komaraca. Danas smo na području Zelenog polja i tu zaprašujemo komarce. Četvrta brzina najjače. Ne vidim se sad zato što vidim jedno. Vidim ja. Čovjek mi iza blica, ali misli da mi gori auto, ali nije to. Čekaj da nađemo na rupu, Samo ću kriviti otvaranje vrata. Ajde se ne može da vlak. Idemo kroz vlak. Kroz rampu. Ovo je kočenje. Pa da rame ćeš me otkriti. Si glup. Gdje je vlak? Vlak, jedan jedini vlak za dalj smo uspjeli uvatiti, nevjerovatno.